Pozdrav youtuberi, u današnjem klipu ću vam pokazati kako da gledate Crtače 2. Zašto 2? Zato što onaj prvi sajt što sam vam pokazao, njega su blokirali. Sad što su ga blokirali, ne znam. Idete, link će vam biti u deskripciji videa i kucate Crtači TV. I evo, kliknite to. I ja sad ovdje imate dosta crtače sinhronizovane u srpski, imate crtače, neki imaju i prevod. Evo imate tu, šta ja znam, pogledajte šta imate crtače, to vam je samo početna strana, imate još da gledate. Ovo vam isto ko najsred, samo što novom je sve na srpskom. Vidite, imate i novije crtače, starije i... Šta ja znam, ne znam šta je novije, šta je starije. Dobro, znam šta je novije otprilike. Evo imate, vidite, imate dosta toga, možda gledate. Možda, znači, evo, gledat ćemo još. Imamo što sve ima. Najbolji. To je najbolje. Znači, zašto? Tom i Jerry. Znači, ovaj crtač je najbolji. Dobro, malo da se šalimo. Mada dobro, jeste najbolji. Imate, znači, tu da gledate koliko hoćete. Imate šta hoćete. Znači, eto. Vidite. Evo, ovdje je popularno. Znači, imate sa strane koji su popularni. Ajmo mi recimo sad Naruto, što ima. Naruto sinhronizovano. Sezona 2, sezona 3, sezona 4, sezona 5, 6 sezona. Ajmo ovu zadnju, 6 sezonu, da budemo dalje. Kako da vam objasnim. I ja ono će vam otvoriti neki potpuno drugi sajt. Vidite što je bitno. Što mi je bitno, ne treba nam nijedan program, ama baš nijedan program. Samo da pustim epizodu i... Kunem se, to ste bili vi! Ranmaru, on je spustio ruke na vas, šefe! Vi imate dobru sliku tu, možda gledate, znači imate skoro sve dobro, znači čak i bolje nego na onom sajtu, ali ovdje vam je sve na srpskom, ali hrvatski. Vidite, imate Sunđer Lobre, imate Pingvine sa Madagaskara, Goku, imate, znači sve imate, znači od toga popularno. Znači što je bilo neka popularno. Znači, eto, ako vam se sviđa, naravno, daću vam link u deskripciji kao što sam rekao. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Pozdrav ljudi, do sljedećeg. Da, sljedeći klip koji budem snimao bit će veoma veliko iznenađenje u vezi jedne igrice, ali nešto veoma dobro. Tako da, pozdrav!